posebno danas, na ovom mjestu, ovaj dan, puno više zanimaju potrebe Hrvatske vojske. To je moj posao i moja, neko bih rekao, poslanje, ja to tako ne vidim kao dužnost. Pa mogu nešto o tome reći. Koje su potrebe, dakle, Hrvatske vojske, što ste detektirali, dakle, evo, ako nećemo 365 dana u ratu? I o tome smo sve govorili. Što se promijenilo? Sada bih dodao, ništa se nije promijenilo, ali ništa se nije promijenilo u potrebama. Ništa se nije promijenilo ni u njihovoj realizaciji. Dakle, zajednički nazivnik je jedno veliko, mutno, masno ništa. Ovdje sam danas spomenuo i potrebu pomoći u stambenom zbrinjavanju hrvatskim vojnicima. Gledajte, ja sam sad baš provjeravao, negdje u jesen 2020. taman je bio otišao Krstičević, došao ovaj Baksuz, ja sam potpisao suglasnost, mišljenje na plan vlade za stambeno zbrinjavanje. Ništa od toga. To je bilo prije 2 godine. To je problem u vojsci. To je problem za ljude koji putuju, koji su slabo plaćeni, koji nam se osipaju. Dakle, ovaj Baksuz je to stavio u ladicu. Što piše u toj odluci koju ste potpisali, što ste točno tražili? Ako postoji plan stambenog zbrinjavanja, onda sigurno nije da se vojnike izbaci iz stanova, nego da im se pomogne da uđu u neke stanove da ih koriste. Tako. Dakle, to nije plan deložacije, nego je plan stambenog zbrinjavanja. Išta. 2 godine, nažalost, ništa. Jel vas zadovoljavate odgovor? To je odgovor. Možete pogledati, taj plan je objavljen na Narodne novine. Koliko ljudi se radi u vojnika? A koliko god se radi se o tisućama vojnika, mogućnosti nisu takve. Zašto vam to govorim? Zbog toga što je to problem i zbog toga što se ovaj Baksuz sjetio zbrinut sebe u međuvremenu. Naravno, on se uredno, kao i svaki mali lopov, misleći da radi ispravno, obratio Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa. On bi u stvari otkupio onaj stan u Gundliću, koji se je lijepo namjestio sa klišanim medekima. To je to. Ali za vojsku ništa. Da, to su javni dokumenti. To su potrebe Hrvatske vojske. Neću ni govoriti o onom ozbiljnom streljivu, neumnicima. Mislim, svako je ozbiljno, ali ovo je ozbiljno zato što ga se teško nabavlja, sad nikako. 2 godine na to upozoravam i onda slušam komentare nekakvog Grlića Radmana kao da ja govorim o tome da je sad požar u njegove klaonici pasa i mačaka. Ja o tome ne mogu govoriti jer ne znam. Tako i on ne može govoriti o stvarima koje nema pojma, govori ih samo zato da bi mogao podilaziti svom gazdi. Tužno, stvarno loše. Već koliko vremena je ova postrojba, čiji zadatak je među ostalim, ili ajde prije svega zaštita vrhovnog zapovjednika, ne treba to uzimati preozbiljno, ali simbolički nešto znači, bez zapovjednika. Dakle, pukovnik koji solidno radi svoj posao, ne mogu reći koji je tu već 100 godina, je zatečen na mjestu zamjenika nakon što je Baksuz potjerao Huljski u mirovinu brigadira Burčula, pa se onda Burčul tužio na upravnom sudu, pa je on donio jednu odluku, drugu. To je nebitno, to za mene nije upravni predmet. To je naprosto pitanje stava i vođenja sustava. I nekakvog elementarnog povjerenja i ljudskosti i poštovanja prema vojnicima. Dakle, mi imamo situaciju u zadnjih više od godinu dana da ja povremeno potpišem neka imenovanja. Šta to znači? To znači da su mi došla na stol nakon što je ministar dao svoju suglasnost. Uvijek to ide tako. Gospođo Pezo, nije da inzistiram da slušate, ali važna je stvar. Imam ja i pod pitanje na tu temu, samo vi slušate. Ne, dakle, nije da vas prozivam, nego jako je važna stvar. Dakle, 99% imenovanja su ovim lancem. Predlagatelj je uvijek načelnik glavnog stožera. To je bazna točka. Ministar daje suglasnost, predsjednik imenuje. Dakle, jeste li se kad pitali kako je moguće da sam neke ljude imenovao? Recimo načelnik obavještajne uprave u glavnom stožeru, još jednu osobu. Kako to moguće? A da niz mjesta i dalje stoji nepopunjeno. Nisam ih imenovao, zato što mi nisu došle na stol. A nisu mi došle na stol, predsjednik nije predložio, Boga mi jest. Nego zato što ovaj Baksuz to drži u ladici i kao pravi HDZ-ov gaulajter, umjesto da ga stave na traktor i vrate tamo odakle je dobalavio, to drži u ladici i nada se da ću povremeno pristati na neko imenovanje koje njemu odgovara. Za to će dati suglasnost. Ali za cijeli niz imenovanja i prijedloga načelnika glavnog stožera koji je zakonski predlagatelj, a ja zakonski i ustavni imenovatelj,
To stoji u ladici i to ide na konzultacije valjda u Spačvansku šumu.